Dear influencer, dear TikTok. Ibhlungu kakhulu into eniyenza kulosisi. Ibhlungu kakhulu into eniyenza kulosisi wami engimthandayo umntwana ulondeka noma umntwana ulondiwe. Ungixolele mntwana uma ngiphambanisa kabi igama lakho. Mntwana ulondeka noma mntwana ulondiwe. Ama comment eniwenzayo eniwakhomenta emavidweni alosisi abhlungu kakhulu. Lo sisi into ayenzayo is nothing but fighting for justice. For anything. La kune corruption khona kusetshenziswa amaphoyisa, lo sisi uzomthola. Ngoba lo sisi akazwani ne corruption, akazwani namasemba lo sisi lo. Usisi Londeka akazwani noThuvi. Manje yonke lemgodoyi limkhanqala le ezwana namasemba, ubona icomment amasemba lana, comment uThuvi ikhuluma zonke ingcili la emavidweni alosisi. Ngifuna ukunitshela ke emgodoyi ukuthi lo sisi lo akulona iground le ihlama lo sisi lo. Yekani ukudlala ngalo sisi. Yekani uabuse lo sisi. Ngalamasimbe eniwakhomentayo. Yekani ukubhulisha usisilondiwe, usisilondeka ngalamasimba ama-comment enu. Kusuka amaphoyisa ahambe ayeke igebengu zikhuthuza abantu itheku lonke lapha negoli. Ashigebengu zenza ama-haste, zintshontshela abantu, zenza ama-house breaking. Ahambe lamaphoyisa amasimba lawa ayohlukumeza lo sisi kanye namasosha lawa ahleze hamba nawo lo sisi. Bayowahlukumeza, bayokwenza yonke into le. Uyabona? Lamasosha lawa ahleze hamba nalo sisi, amasosha omkhonto wesizwe, amasosha abuya kwi-exile eyolwela inkululeko yalelizwe. Kuthe makubuywa lapho sekubonakala ukuthi sekuyadliwa. Isystem yawaniglecta lamasosha. Lamasosha abetraywa isystem, uhulumeni we-ANC okhohlakele ongcolile. Ngoba naku sekudliwa. Aniglectwa lamasosha. Lo sisi ulwela ijustice for amasosha ahamba ayohluphekela lelizwe, ayohluphekela inkululeko. Manje masekudliwa lamasosha asanakwa, awakhokhelwa, awanikwa lutho, awanikwa ngisho ama-RDP. Ekubeni lamasosha alwela inkululeko le emazweni angaphandle. Awanikwa ngisho izindlu lamasosha. Awanikwa ngisho amaholo lamasosha, asacrifice impilo zawo nemindeni yawo eyolwa. Namhlanje kwaziwa abantu abambalwa ukuthi babuya kwi-exile. Kwaziwa laba abaseyikhundleni zepolitiki kuphela. Umbuzo uthi iyiphi inkululeko eyizolwelwa abantu abawu5 abawu10, ngoba phela abaseyikhundleni they are even less than 10. Ababuya kuma-exile. Uyabona? Mandela kade ayifela. Odume kakhulu manje uJacob Zuma owabuya kuma-exile. Nabanye nje abambalwa, I think ba less than 10 abantu nje engathi impilo yabo baphila impilo right ababuya kuma-exile. The rest amasosha ahamba ayotrainwa, ayecommandwa ubaba uJacob Zuma, omunye futhi owaba nenhlanhla uLokhuzi, ubheka icele lelo mbuka lelo ubheka icele, ibetrayal leyo ubheka icele.
eyaqeqeshwa uZuma yakhomando uZuma yamoldwa yakhiwa uZuma ithe jika ngoba naku sekudliwa seyamjikela uZuma seyigijima no Ramaphosa. Nangesikhathi uZuma engena ekubeni upresident wabona ukuthi leli imbuka leli selibhizi manje naligijima liyambukaza ligijima noThabo Mbeki wafika uZuma walixosha ngoba wayengeke uZuma aphathe kanye nembuka leli elubheka icele imbuka leli elubheka icele elajikela umsholozi laqala la sayida nezitha ama betrayers kamsholozi leli imbuka la sayida kade liphethe umsholozi yonke into eliyaziyo la ifundiswa umsholozi lithe lijika lakhohlwa ngoba naku selifuna amaqatha omqolo lajikela umsholozi. Ingakho umsholozi wathi mayengena esikhundleni walixosha lelimbuka ngoba wayeselazi kahle la kade lamqala lelimbuka leli lamqala khona lapha ya kwi exile walibuka umsholozi lelimbuka. Namhlanje livumele ngokwalo lathi lona since selokhu kwathi inhlo ukhomanda walo umsholozi likusho lokho after umsholozi selamthatha lamvalela ejele isibili ngoba phela umsholozi uboshwe uyu ubheka icele lo 15 months lo ka Zondo lo sisi ulwela justice for lamasosha ahlukunyezwa isystem isebenzisa iSAPS namaphoyisa ukuthi kuhlukunyezwe lamasosha. Lo sisi umntwana lo sisi wasendlunkulu ulwela ijustice lamasosha wanazo ngisho indawo zokulala ngokwesystem lamasosha kumele aba amaphara alale emgaqweni ngokwesystem. Lo sisi uvika leyo nto uyalwa lamasosha kumele ngaba hosikhotheni abamba inkunzi kumele ngabalala emgaqweni amaphara. Lo sisi uyalwa uyakuvika lokho ukuthi kungenzeki ngoba isystem ithi akwenzeke. Nina msuni ezintsha ebese nizo atheka lo sisi la ku TikTok nibe nibuka ezinye izinto lezi uzenza ashuthe nizibuke ukuthi naba behlukunyezwa. Ukuhlukumezeka kwakhe kubonwa izwe lonke kwenziwa ama-video kuvidorizwe kube live behlukunyezwa bephushwa amaphoyisa ebashaya ebahlubula ebathumela estradini ukuthi bayoba amaphara. Lo sisi alwe lo sisi akayithathi nonsense akawuthatha ushiti akasatshiswa ngejele akasatshiswa ngethuna. Lo sisi uyidela kufa ulwela ijustice ulwela ubulungiswa. Nina msunonyoko nibhizi ni-atheka lo sisi msunonyoko kusho thina singomakhanya wesisilondeka sinawe singomakhanya kade sakulandela kade sakubona nje. Mina ngaqala ukukunothisa kakhulu ngesikhathi kwebuzingonyama umdlokombane ilapho la ngaqala khona ukukunothisa ngakunaka ngakubhekela eduzane ngesikhathi kwebuzingonyama umdlokombane la wavele wasukuma ngenyawo zombili wathi no uyes isiko lithi imikhuba le icorruption le ngakunaka ngakulandela kuze kube namhlanje. Wathola amazondo ngokulwela amalungelo kaMdlokombane wathola amazondo yakuzonda yakwenyanya isystem le eyayinyanya uMdlokombane ngoba wena sisi icala lakho nje kwaZulu ukuthi walwela ubulungiswa ngomdlokombane kwasuka laba ababezonda uMdlokombane esaphila basuke bakunyanya
kuze kube namhlanje na-ke ulwiswa ilabo bantu ababelwisa uMdlokombane wazwayongena egodini. Laba abayikhozi yokuthi uMdlokombane namhlanje ulele kobandayo ibona abakulwisayo sisi.